Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Umphakathi wasegoli namaphethelo ke lapha na wengane zakwethu. Kube buhlungu ke lapha na kudilika indonga ke lapha na wengane zakwethu. Kuchitheka amatafula kunje kuzamazama umhlaba ke izolo ke lapha na wengane zakwethu. Ikakhulukazi endaweni eko East Rand egoli ke lapha na wengane zakwethu. Kube khona ke ukunyakaza komhlaba ke lapha na wengane zakwethu. Abantu abaningi ke lapha bayakhala ke inkundleni zokuxhumana ukuthi kuchitheke nezishebo zabo ke lapha na wengane zakwethu emva kokuzamazama komhlaba. Mina ngiyafisa ke ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibana phana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucenze subscribe ungizene bell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta ivideo entsha si-channel isiyabonga. Ngibanga isandla sakho,